U osnovnoj školi Posavski partizani u Obrenovcu, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i predstavnici UNICEF-a uručili su 4937 kompleta udžbenika kao i sveske za 5600 učenika iz 9 osnovnih škola u Obrenovcu i za osnovne škole u Krupnju. Na naš apel UNICEF je odmah pozitivno odgovorio i smatrali su takođe da je veoma važno da pomognemo samim učenicima. Škole će svakako biti obnavljane, to će trajati dugo, ali kada počne školska godina, jako je važno da svi učenici imaju udžbenike i školski pribor. I to je rešeno u trenutku. U područjima koja su pogođena poplavama, početak školske godine predstavlja finansijski izazov. Ovo je bila prilika koju smo iskoristili kako bismo obezbedili knjige za decu, ali smo isto tako pomogli porodicama koje su bile teško pogođene poplavama da ne troše novac iz svog džepa dok prolaze kroz ekonomske poteškoće. Ove porodice sada ne moraju da brinu za potrepštine, za školu i na taj način smo smanjili teret u finansijskom smislu. U UNICEF-u naglašavaju da su nastavnici i školsko osoblje učinili fantastičan napor kako bi što bolje pripremili zgrade za održavanje nastave. Zahvaljuju se na donacijama Švajcarskoj agenciji za razvoj i saradnju i Danube Foods grupi, kao i građanima donatorima. Ono što je najbitnije i čime bismo mi svi bili ovde ponosni, da vi zaista ovim udžbenicima opravdate ovu našu malu investiciju u vaše veliko znanje, jer to jeste najbitnije da sve vaše roditelje obradujete. Gospodin Mišel je rekao sa ocenama E, to su najviše ocene, ja kažem evo sa svim peticama. Donaciju su u ime škola i učenika primili predsednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković i direktorka škole Vesna Ješić.